imoto sekulimale kulimale ama-resources ethu ngenxa yokuthi jabule yakho kodwa kuyisikhathi esinikeza sona nje ukuthi asihlangane simndeni ubuzane siyabulelane ukuthi unyaka wonke uthixo ugcinile bekade singekho besematokweni kodwa kulesi sikhathi sihlangene sindawonye simndeni masijabule sonke nje sikhuthazane siphambili bese siyaphana yebo siphane kakhulu Mphazime especially nje yabona Mphazime ngiyabacela ukuthi abasimase bephindiswa zakho bayazi inkinga yakho ukuthi abakuphi isipho sonosinzo sakho sengakuhluphi kakhulu uyama nje la ngizokuyeka ngoba ngifuna sisebenze engikucelayo nje mina kukodwa emndenini nakanali ukuthi bangakhohlwa base kwethi isikhathi sakho samaphilisi ngoba njengoba ukhuluma nje kanje ungathukutheli ngiyabona ukuthi befanele ngabe wathole ngo-11 amaphilisi kulungile bamntana asisebenze ngiyabona ukuthi isikhethe ukukhuluma nangosuku likaKhisimusi namhlanje abantu bebhizi benganakile ukuthi kuyashonwa benganakile ukuthi ngelinye ilanga badinga ukuyilungiselela yini ndaba